Welcome back, Goldeho. Dunia hi episode 2 ina saikit diu hitai. Episode 2 a hinvepan na hile abul abal na het thiem loading ahin. Video masateni Thumakai le episode 1 description na linkan koin anavetetein. So kipat panin Daenerys Targaryen le Khal Drogo ki chenzovin Panthers City dalhan West Dothraki capital azon lonin ahi. Chu in Jorah Mormonin Viserys koma hi chi thingthang mi tabang ho koma gen thei ta muntin gamtin na chutna na umsanga hilai Panthers ahin nom ta in umjing tan atile Viserys in Khal Drogo in akitip na banga sepei sangsom nga ap to ka asin hoi ma chi do pongi tin adon bunin ahi. Anawnu to Khal Drogo ki chena chu hitahi kinoptu na ananai hlon ahi. Phachi dungzuin akichen zo hlana panin Daenerys injong aloi pa chun numeidang ho anabolzi tabanga ki bolsa lawa numei khutu dan lungsit dan le ngailut dan all in a hilzing pantan ahi. Aban anachiu hitin Winterfell langa inageldo adiu chu episode 1 na Jaime Lannister in Bran indan chunga pat anasot hla ji chun Bran chu koma in aumtan anu Catelyn in angsung dal ha de apum nop tapon Stark insungte Maester panjong Winterfell a to ding thamding tampi a umi ati wang chun minu lungchang a hena golte ho I chana cha ngai lun hitam chol ti umlovin asun azan sunilhumin akoma to pi jingin ahe ahin mi pa lungchang wang alenin hiti a achapa khotheilowa lupna chung anga wang chun lengpa right hand a pangdinga anopna thu anapi ta ji chun Kingslanding chedin a umtan Sansa to Joffrey kitchen dijong kinop to na umta ji chun Sansa jong akigungin Arya jong anungzui din a umtan ahe chule alangkhatna Jon Snow jong a iti apat Night's Watch a pangnomjing ana hi ji chun apa to akilhon pheiding a hitan alungtup jong amol so tan ahi hiti chun Catelyn Bran chule Rob ama ho cheng da thla a King's Road ti chu Westeros a Lenggam zo se to kiman ama ho dinga a national highway o azot dio a hitai hichilampi hi chomkhat azot khom zo tingule mun khana kon'a azot zot na dio lam ki ma pat ki han kang dio a hitai hitia ki go na amazing lion lang khana Tyrion in Joffrey ngai pe thumvei zen abe selep na ki mun he Joffrey dinga Tyrion Lannister he anu Cersei naw pa ama dinga apu a he Tyrion lungdei chu ipiham itile chomkhat zole Sansa to ki cheng di a hitan api dingnu Catelyn henga gachi hanlang galungmon hanlang Bran chunga thilsu hi kenjong nomo kasatle e tin hlamon na thu ga sei han ti a he hichi adaji a chu angai phe abbe pi le ahin sen khoma Tyrion injong abbe be kitle atupan jong a umchan a deilo a sei khumle athum vei chan a abbe phoila pi ki na hi hitia Joffrey ngai phe ki beng hi Tyrion namu da mai thayu hi ahin thusim aban bana in ngai tingule nang cha he ong nani kha na chu tia nalung naw chim hut de he Joffrey in ngai phe thumvei kilo ani zovin lunghang ta ina po do tan akoma ding milin thel thul pa hin Tyrion koma Prince Joffrey in agel do jingke di a hitai ati pile Tyrion in jong izem tia hai mil kha le itilam dola angai phe ka lo pi ham ti anagel do sa in tin aman jong adal hatai hichi a milin ta pa hi Sandor Clegane ahin Clegane insung ho hin Lannister insung ho hi anungu azuiwa ama ho thu asei sayu bol jiwa he Joffrey dinga abadiga na panga asei say bol pi ji he jizi a ama ho hi Lannister hon haung ti chu uicha tia ko jiwa he chu in Tyrion breakfast bola aga chi na hile Cersei to Jaime jong ana to hlanin chapang ho to Bran chung changa ana ki hole movie na he Tyrion in jong
mi ho seidanin nidang lain jong hiti tabang ho hen anakal lele ji thonan akhil hangai pon kenwang ginmo kanaya Branin amit ahin hado ting ahi ilha dan an seido adikhu ka hennom wale ati na hi chupa chun Jamie in alung thima agu in Bran that dingin assassin khat soldi angai to ta na hi hitia Tyrion in sei pha chun Jamie in jong koilanga na panji ham ka kom le kalunga dongji e atile ama panjong hiti chun sein lang ka hin khunu mo sa ki go hi o ichana ka insumi ka ngai lut na hen hello ham tin adon bunin na hi Cersei chu Caitlyn henga sep thu bol thu khan kholoji aga apply bel bulin na hi ama seiji a Jamie chun Bran asot la hiya a hi wang chun Caitlyn koma na chapa hi adam do loidia kan tau pe e keima jong ka chama sepen anyaw laya athi masangin chunga pa henga ha tawin ka tawin ahin ka taw na akisang pon hizong le tawzam jing ki di ka hi e chunga pan tu chunga ahin san kha jong le tin asayin a hi tun Jon Snow Winterfell dal ha castle black lang bu bang bang tia he no the wall namun lang zon ding hi ta ji chun achi do masangin mizo se hla na anei to hlanin Bran hinga jong aga chin na hungdam do ting wall langa hungin avel aga puya ka vet sale din hi e tin aga thlado in a hi Bran wang koma ji chun I macha zapo na hi anu Caitlyn in izat amu da wang hin Jon Snow in wang a insumi te angai luma ma jing in a hi Arya jong hlana aga nei na hi a uchala owa aneu pen nu buhun pun sop kiti numei na to ho lunglut lo khutna chemjam lama warrior sepeya panding hiti ho a alunglut a he ji chun anaw nu chu chemjam neo a cute that khat a gift in a hile Arya jong akipa le jing in a hi chu in Jon in jong chemjam hoi chemjam pha zo sin min anei su ke yin nanga dinga jong na chemjam sa pen a hin na dei pen ta khat min anasa in atile Arya in jong hi nge kana sa te di he atin a uchal hanin ki ngai luta in aki koi to hanin aki khan hlan tai achi ding kon chalimin rob to jong aki mutun chu jowin wal lang zonin King's Road lam azon tan a hi Ned Stark zong achi do masangin aloi nu kom agachin aloi nun chi da jing tango na chapa hitia lum jinga khotheilawa hijidin na hin chi da o atile Ned in zong mo po na kakila hitan kada theilo hitai kachi te di hitai atin acha te ni Sansa Arya Lengpa Robert chule Jon Snow to akilhando khom tawin a hi mun khat akikhan na diu lampi apha nun Jon in apa ko ma khat ve chabe jong kanu chung chang nei sei pi khapon amin jong na sei khapon hingna lai be hinam e gel lo jing ba hinam atile Net in phat dang ikimu tu kiting le nanu chung chang I sei te hlan di a he ka sei pi tho di na hi tin kitep na nei na he chuzowin Jon chun hilai mana pat chun azut na dilang lampi chum azunin akikhan hlan tai Net pe robot jong lampi chom khat se azut zo hlanin mun khatna akinga hlanin aki holim hlanin a hi chi a hin robot nin Jon Snow anu chung chang adongin a hi gal ina sa layo a hin na bastard anu to nikimu to masat pen a chun itabang numei be ham ti cha dong nei sei pi kha hi be e hi chi ze a Caitlyn seilep nang za theile vet zui theita mi in Caitlyn hitiana bol hi atile Net in jong hi chinu mai nu chung chang na sei pi him po nge atin hi Ruban in jong gal in a sat uchu kum izat masang pe hitan thi jong in a thi mai thayo hin hi chinu in kipana na napi kha ale nang le nang hiti chun moha ki chan wal hi in lung kham wal hi in ati pe chom khat jowin Net in le kha thot khat amun hi le kha thot na ki sun tui khanglen galam Essos continena Daenerys Targaryen chun khal khat Dothraki leader khat aki champion hi ati pe Robert alung hangin kipa thilpia chamcha ithot angai
chule hi chi chem chaneo mangcha a Targaryen ho that theizong isol angaye atile nenin akan lo di thu sei ho Robert chapang ahin ama itha owa ipi ilem lo diu ham atin hi Robert nin tu hu chapang ahin ajingle naw an vop ding the traki te lengnu khalisi ahitan asepei tampi ho to ei hin bulhu thayu hi atin hi le nenin hin bulhu nom nama jong le tui khanglen hin khalzo povin te aji chu konglen ima anei povin a hi kichan be set angai poi leng khat na hi e tin a het thimsa in a hi langkhana wal zot na lampi a Tyrion le Jon ki ka sin hoi ta khana umin a hi Tyrion hi Kingslanding zone ding chu hiya ama hi gamchon le nomi Winterfell bon hong pata a ahin khu a wal khat ve be amu nom ji chun ni chom khat na din aga chi pe pe na hi mun khat na akichol pe nun jonin aloi dang ho nights what's aza hom pi di ho avet na alung hi mo se su adei be se lo chu Tyrionin nom ta to pe na le khabu khat asim jing lain amudo in a hi akhut ki kan puma ki pui phe criminals ngen abang gucha rapists mikhan sizing la aga pandichu Tyrionin amudo in a hi hiti tabanga mi phalo ho hi atha diu ham ai lo le nights what's a hin khulung ke ya ga pang de ham khat pen pen akil han sa jiu hi Jon jong chun phat tam zo a Tyrionin lekha asim jing chu amu phanin nang ipidinga phat se a lekha na hiti sim sim jing ji ham tia do le Tyrionin jong hitia nei mu ji phat le ipina mu do thayam tin ale do kin hi Jonin jong ipi thu do anei nei ham atile Tyrionin nei mu phating mi ping sol mi na nei mu di hi ahin ke hi Tyrion Lannister ka hi Lannister mi hote insunga kun hong ping ka hi migen theite insunga hong ping leng kapin hla hla chu eina ki sumang di a hi tai a hi wangin kawang phat na khat chu hi chi insunga ka hong pin hi a hi ati pe ka upa bangin la chemjam kalap zo pon a hin kenwang hlo bu ka nei a hi kaya ko na ngai chat kinep na ai ki nei a hi chom khat zo le ka tu pan leng din mun an po di hin ama vai pu sunga ngai cha na ai ki nei ting ka hlo bu hoi ta ka hin man cha ngai ati to ki hlonin thu chi nal ta khat ase na hi chi chu hi le chemzamin anol him na angai chat bangin hlo in jong le khabu angai cha na hi ati tun Kingslanding zot na lampi langa Joffrey to Sansa jong aki heto pan hlonin aki ho pan hlon ta na hi avela awa le le hlon lain thilgin khat azal hlonin aga chi phei hlon le vadung panga Arya to sazu ho khat chapa maika kiti chapang tu chun jamjam labdan aneki thim chu hlonin a hi hi cha hin Joffrey kitipa git lo dan chu chapang pa ko ma chun nang sazu ho cha khat mei mein na tu lo hela knights warrior pandin ngai to a Arya chunga jamjam na lap ham ati na hi chipha chun maika injong my lord tichu kapakai ken Arya chunga jamjam kala poye chihi mol kang hi bove chule ama to ki thim chu dinga ei ha se je a kabol hi bove ati na hi Arya injong Joffrey chu a het thim sa nom ji chun maika hi kaloi hi bove ken ka ha tip je a ei ki thim chu pi a hi atingel kin in hi ahin Joffrey in athu seilhon ngai kho lovin maika abing chu a chemjamin a at pi in thisan jong apot do ta na hi hitia aloi pa ki bol chu avet zo lo ji chun Joffrey chu avwa pa in hi le maika jong chumuna pat chun azam do im Joffrey in Arya chunga vodinga a chemjam a hin lap khum go light ta in Arya a dire wolf Nymeria tia amin sa chu phulo Halloween ahung ki khot ho jengin Joffrey khu chu ahung pe pi in to laya a hluzing ta na hi chuphanin Arya in jong a chemjam ala pe a adoi khumle Joffrey chu akka to aginu za za jing ta na hi Arya in jong a chemjam chu vadung laya ale mang pi in a uicha to azam mang pe pe hlon tai
dire wolf to Stark cha te hi akika u connection hi aha hle na hi aki het theina chu assassin khat ti chu mi that dinga ki vai ho in chemchanewa Bran that dinga ahunga chun Caitlyn in aphat zo se a umpi jingji chun hichepa mi that dinga hin ki sol pa chun Bran chu ana that zo tapon a hi koi mi tha ahung mala abol go lai ta Caitlyn in amu in a chemcha asa do pi gang challe chikka a chu Bran a dire wolf summer tia amin sa chun mi pa chu ki khotho a peli pe he chuzo chun Caitlyn chun hibanga chapang Bran hi koi lom lomin athat dinga ahin sol hitadem kumsom chapang bep hiya koi hin ahin khuala nom hin tem tin alung hoi ta in agelin phat masa a inchunga pat ki son hla a thilowa koma a tua athat dinga mi hin ki sol kin koi ham khat wang hin athali nom he atitan he ama wang hin Lannister ho aging mo in hizi hin achapata pen Robb Stark koma Winterfell pati a na navet suiding ke Kingslanding a napa koma gachi ingkating hichithil su hi gasei pi ingi tin tip be chan azon ta na hi alang khana Arya chun a uicha chu solmang di angai to ta na hi lengpa chapa lom a uicha in a khut a pe pi zi chun punishment chu te ding a uicha chu a thali pi te diu a he zi chun a uicha chu song changa azam mangna din a se to a sen do tho to a kop tan hi hi chi chung chang thu lengpa kom a hlun pha nin a se pe ho Arya hol do din a sol tai sepei hon Arya ahin muun lengpa kom ahin pui tawin ahi chi achun abonan Stark le achanu Sansa ahia Cersei ahia chule Jaime ahia abonun anu umsu kyayun ahi chu in Arya chu thudo ana anayovin ahi Joffrey khun hi itidana ki penaham iti ham tin adongovin ahile Cersei to Joffrey anu chalhon chun imacha solo hela Nymeria chun ahung pezing ahi atilhane zo thubu ahin thil su wang chu I het su kayo chuna adi lo wang chun lengnu to lengpa chapan asai hlon ahi ji chun amani sei chu agi zeptan hichi zo bon phakhop set ta a Sansa in anawnu panpi ingi tilovin Joffrey langzo akain zo asayin thil su chu agang walin ipi chu ipiham ka hegam ta hi e atin hi hita sei pha chun Arya zong alung hang be senin aunu Sansa chu akisenin apengin avotan hi lengpan zong na chate hi phati aniki controller ipi ti ham Ned tin ahauta nahi chuzo chun Nymeria chu thado din thu akitan ta nahi anzo a Arya lunggel chu anedi nahi Nymeria la zamdo ta itiditam atiule Cersei inzong alung thimsi namang chan ipi kho ham ama zamdo ta zongle wolf dang khat umahila Sansa a wolf atina hi Sansa in lady tia amin sa chu alol tana thado din aumta nahi Ned inzong Robert koma chapang ho kina akibo na hin lady in ipi asu helam mi khut pet pala aum tapon atile Robert nin thu katan hla chu achaina hitai atipin ahi chu in Cersei in leng in pi sunga executioner ti chu dan to kitu lowa ho that ahilawale sumanga pangpa koma uisa chu aluchang hin choin ati ban lain Ned in hichi dire wolf chu Winterfell akon ahin Stark te ki hen ahin zana nei lota misumanga ahilawale mithana pangho khut mei meya athi sangin zana nei ta thupi ta athi dizo angai chai hizi chun chichu ahi dingale ken kasata in bol na nge atin lady ki hen langa agachin acham allado in alol agatan pi tai hichpet ta chun Winterfell langa koma a uma lupna nga jingpa lum jingpa Bran chun amit ahin ha do tan ahi hilaya hin episode 2 akichai tan ahi
Aban ipi ti diham. Kingslanding a ipi so diham. Joffrey to sensa chu kichang thon di hinam. Chule tua Branin amit ahin ha do kitan ipi ahin sei diham. Itidana hilaham. Aban video ananga kitaw hite. Hizi ichun Thusim hin ngaizo se nabonun hasta la vista.